Silunijan ahawar number 2 paglang soka celenga tuwar kimemia jok rat kisung. International Karate Championship along Karbi long athari sera lekilong dunpen nong mekewan. Meghalaya Karbi lapen Karbi Film Society among Rasna Sarpo Cultural Center along Maikangi. Kardom, Karbi Prime Time along Penili, Villarban Kropi, Donarjik Thabir Tang Ton Pen, Sarupothar constituency ang Kangarlo Silunijan ahawar along MSC Kiliga Prang Pen Kikim Kirang Pon Check adolong si Pini Arnianta, Rong Araratum Chileng Nang Bom lang Pusikat News along Birta Nang Li. Sarupothar constituency ang Kangarlo number 2 paglang so parvia rong kilometer isurameter Pokebada, PW Tumpen Rong Arar Pantowar Kimesen Selam Pipon Pelang Posimati Jong ni Pain Koraner Cap Arni, Adaba Por Perang Kiatum Kahomri Damho Chengbong Intipen Birta Pachini. Kidam tanga por hutsita me number 2 paglang sopen parvia rong ada PWD sai kampet towar ke selam pona velang lason thak thak sikidam tanga ningkan hutsita me sangtiar long ke thokan ta asap thok prupri amat ington koklo lasi towar ke gari motor aphan chot kali munir tum arni wang sikachelengji lasi ratchari ke jake thikidinga tum mati yam jogot singing tiapan rong arada tupen lawang sa towar ke selam ponji aphan kachuning rialam the perang ke atumang nok pajir. Kethek Kadure ke Sarkar Anchot National ke Patu Chot Kali International ke Patu Along Anta ke Patu Ben Nong Me ke Wana Tharido Bontalason Nong Me ke Wana Bang Pho Phan ke Baduta Kahomria Bangvi Dihin Kadure Jok Penang An Serale ke Longari so Hamjonan Lang Thasan Non ke Akai ke Kap Chington Nang Koklo Boxing aser anim sopi angkushita boraphan sarkar chini bonda surihine rekri hinianing kan international karate kachipate along seralek mate gold medal kelong karbyang long ariso bokulia khatsunpura dimasa rong phulson langthasa lapen subhodra phonglo sa supo hamjona la phanra da phan ki pachini jipura kat news channel la pherang kya lang liphan chetong dam lamding khelse duibar kiba state level aru tar pasote state level khelicho national olympic কিবা হৈছিলে ছত্তীশগড়ত হৈছিলে ফার্স্ট ন্যাশনাল ট্রেডিশনাল অলিম্পিক মার্শাল আর্ট গেম আৰু লাস্টলি ৰিসেন্টলি মই কিবা খেলিছিলো দিঘা ওয়েস্ট বেঙ্গল আৰু তাতে ইন্টাৰনেশনাল লেভেল হৈছিলে ওয়ার্ল্ড প্রফেশনাল কাৰাটে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া অর্গানাইজ কৰিছিলে মই এতিয়ালৈকে যিমানটা গেম খেলিছো তাতে মই সব গোল্ড মেডেল পাইছো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে কাৰণ প্ৰতিবাৰতে খেলত গোল্ড মেডেল লৈ আনিছে যেতিয়া আৰু এতিয়া যদি পৰৱৰ্তী খেল খেলিবলৈ গলেও নিশ্চয় মানে আনিব বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস আছে প্ৰতিভা আছে যোৱাটো খেলত পাৰ্টিসিপেট কৰিব কৰোঁতে পঠাব নোৱাৰাৰ কাৰণে মোৰ এটা বহুত মনত দুখ এটা আছে যদি চৰকাৰৰ পৰা যদি তেনেকুৱা সুবিধা পায় তেনেহলে মইতো নথৈ আনন্দ পাম Bihek pen ke patu anat ki hunga lam lapen non ke wangchi Asian Games lapen Olympic Games along kachipati dunjia phanta hamjonan kachithik bomalam kat news aphan pachini hamjonan lang thasa akemang pachikok lo nang pusi kat news penta alang liphan arnam hirjumi pidunlo Chihili sayang bong di mahasau haflong di barai high school patua klamalong mati join koranir cap arni pen hora ronga jema de judima festival pangchenglo Judima Tirikama Mai Lapen Youth Association for Development and Empowerment Dibarai Village Committee Lapen Dibarai Mahila Samiti Dum Kachilang Pen Kibi Judima Festival along Dimhasa Autonomous Council CM Debolal Gorlosa Deputy Commissioner Devajoti Hajarika EM MECN part of Food Tree Assam Rifle Commandant Lapen Pena Anman Penkito Bang Pubang Pietum Chetong Dun Rinti Judima Arong Ajeke Cheng Si Arni Judima Keplang Lapen Hitikulat along Alikipadu Jia Potak Lama Pumate Spokesman Bankim Ponglo Pen Kachetong Arat Pan Tan Pachini Festival, a brainchild of the Youth Association for Development and Empowerment, Yadam, including birth, death, and worship, are incomplete without the sacred use of Judima by the priest called Huzai. During marriage, carrying of Judima to the bride's house symbolizes the fixing of marriage. Non malam sopor pandhina parman birta mointopan iksina.
Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Holy Child Academy, Lurulangso, Difu, Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang salahormu ason salam pontanglo lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng Chitronola, Ukthor pen Chenglok, Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo pipothot bir talong wangthulo. Meghalaya Karbi lapen Karbi Film Society angbong Rangsina Sarpo Cultural Center along Mai Kangni pusikat ni salong bir tanangli. Karbi Film Society Kongchun Bangdili Bepen Kichari pon amai long Karbi Film Society amai pu em barim Bidasing Rongpi Joint Secretary Barim Thoneshwar Ingti KCS amai pu Chandra Singh Crow MLA Barim Chandrokanto Tirang lapen penaan ki chopapon ki theke dingatum chitong dun rinti Meghalaya along rikido Karbi atum kewang laki kidam tanganingkan Karbi Film Society pen isilun kan amalin ki bidam apu taksi kachuro alam tiki pajirji apan difuan nang palilo lapen hadak Meghalaya state along kidudun kidup kisung alam ta chithantekang lahaya puthak Karbi anglong CM EM laban MSC atum apan Meghalaya state atum pen kaching wai ponji apan ta chuning report tu Karbi atum rongthe rongsar man une polam koplet langlis lampen na pudamlo a man who was born from the caste moderately is eligible for treatment la so lam tenke Karbi amethanga rong amethanga ru monai ne ji lang jiri tek lam polam sim je ji to Karbi isina ke matha besalo Karbi kulote lam ki donang po emtha jutang juba donang po emtha pindeng sumpo donang po etum customer donang po ai ko than misalo je semet fet Karbi kiti pro top thangji aphan etum Karbi lam chali misana na ate ni bangke etum Karbi jitu also salutum jitu pindeng sumpo labang do aneban salutum bhan aso pindeng sumpo pachin thang na pachin jinon bodi nom kudu apara du to magala Karbi pen kapra khe am stop tu han atman khansi nala pithe me sono nono ke national legend Karbi tu chi puna ko Karbi chi puno pote aho Karbi a puche to pangcheng ul halam sikhi than Difu Cultural Center Lululang Soalong Matijong ni Paing Korener Kepen ni Pai Thom Kep Arniani Thoma Parman Phoang Deng Hambi Tournament Madi Karbi Traditional Sports Kichipati Pangcheng Pontanglo
Cultural Affairs Department pen Karbi along Autonomous Council atum kachapatir pipon along Karbi Traditional Sports Association atum pen Charapsi Tipu Cultural Center lorlang so along Lithama Parman Pongdeng Hambi kachapati kapadupon Hambi kapatu kachapati along Karbi along Lapen West Karbi along pen Teran Ingkoi Raisi Angbong pen non an Teran Trainer Cap atum kachapati along Chetong Dunsi kapatu pangcheng pon bomlu Hambi kapati along kachapati ke hayatumapan trophy lapen certificate pajir ponji Labangso hambi kapatu kachapate kang pupon amay along Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron KCS amay Puchandra Singh Krupen Chenglok penangan kachapapon aluhiatum Chetong Nun. So hambi kapatu imbo rang tingni rang son lonon o kimite muchini avela chini tim department hin pen. Laso hambi kapatu anso se kapache thangji ba laso non o kimi ban kapachali pusi awar sai kipi. Ase piningan ke litum Department hin pen laso hambi patu bangke ingding polo Birta bangke lapan sekang ton pon iklo lang ipom cekal news channel do me thak me kurwang thu